بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدريك مفهوم أقول من توبة درجتك بيغتم وعهدكم مفوقا نيرمي توبة بيغتم سلسلة قالوا وعهدك مفوق فلاول أي توبة علامات تكاي بيغتم ميهكو توبة وجهكم غوانما එක්ගොතකී තවබායේ ඉඛලාස් කරි තවබා එක්කම ගාවුන් අනෙක් ගොතකී ඒ ඉඛලාස් කරි තවබා එක්කම ගනෝ ඉඛලාස් කරි තවබා එක්කම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අලගේ කිබෙන් ඒ තවබායේ කබූල් කරවන් ඒ නමස් අලගොන් මෙන් තෙරේ එවස් මීහක ඉගි කෂවර නොවේ අලගොන් මෙන් වී තවබා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල් කරබිකම් අලගොන් මෙන් කුරණී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමත මෙදුගා උම්මීද එති අලගොන් මෙන් හිතුගා ඔන්නනි බිරුවතිකමයි ಖುಷೂಯතරික ඒලා අලගොන් මෙන් කිබෙන් අලකම් කබූල් කුරබ්බානකම් කුරවේ උම්මීදු අදි ඒලා කබූල් කුරබ්බා දරජය කබූල් කුරබ්බා මින්බර අලකම් මෙන් නුකුර විදානේති අලගොන් මෙන් හිතුගා ඔන්න බිරුවතික එම තවබාය කිව්සෝ මේගොතුන් අලගොන් මේ ඉලාහ රහමතක් කරා උම්මීදෙන් අදි තම යා එකෝග අලගොන් මේ හිතුගොන්න බිරුවති කමෙක් අලගොන් මේ කිබෑ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල් නුකරබ්බා පානේ නොබදි ඉස්සතේ යහෝ තවබාගේ ෆාදා වද තවබාගේ සවබුන් අලගොන් මෙන්න ගෙනස්තේ හේ බදල් එයි තවබාගේ අලාමාතේ ගොතුව तौबा अल्लाह कबूल कर बिकम का अलामात गुतुगा इल्म वरिन बयान करवा तौबा के सबों इंसान अन्न है बदल एक माने की फाब पुरमुंदिया दुवस्वरम पुरे तौबा मफौगा एनक हयान हेगो त बदल वेगन दियो तौबा के पुरीगा एना कंकमा म देखुं गोता खिलाफ फाफत का मेदुगा एनक नजरिया बदलु फाफतक अरागतु गई मा बोडुकम एक्कमुगा नुदेकुं कमुगा वेस तौबाउ मफौगा एना एकम वर बोडुकम एक्कमुगा अदि अबदु सल्लल्लाहु सुब्हानहु व तआला जिक्र कुरुमति देनिहोरे बिरुवतिकं एनागे इतुरुवेन दियो मिगुतुन तफातु फादात तफातु अलामात इल्मरिन बयान करवा अलगोन मेन बलालमा हिंगातो तौबागे फादायाय तौबागे असरता अलगोन में देनेगतु मट्टका तौबा नुवे फाफागा गरको फाहुन्न मीहेगे हालत हुन्ना नबे एइरु अलगोन में एगेने तौबागे सौबुग इंसाने गेन्नाने हेव बदल इंसानाय एनागे दिरिउल मग अदि एनागे हयात एनागे अमरुत कन्नाने हेव बदल अलगोन में एगेने तौबा नुवे फाफतोगा गरको फा मीहे फाफतोगा देमि हुन्न मीहेगे कंकं हुन्न वेग अलगोन में एगिजि कमगवान इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह विदाल फवे फाफागे असरतो तेरेगा फाफागे देमि हुन्न मीहेगे कंकं हुन्नाने गोतो गोतुगा बयान करावने मे फुर्तम कमक एनाय कंकमुगा तौफीक लिबु उडवेගෙන්දාන दुनिया गेन कुरा मसक्केत एना कंकमुगा होदम बेना मकसदं हासिलुमुगे मगु हनिवे कुडवेගෙන්දාන फाफागे मिया गरक हुरि एकम गिनफार अलगुन तेरे मीहु हेवमगा रुजु अनुवे फाफा कुरमतिगे देमि हुन्ननी तौबा अनुवे देमि हुन्ननी एना दुनियें बेनुवा वकि खास मकसदे हासिल कुरमट्टका बेनुवा वगुतुगा एकम बेनुवा वगुतु एने कुडवेගෙන් हेवकमुगा वस नूलवे एकमें हासिल कुरमट्ट एकम असलु हकीकत की एकमें हासिलुमुगे मगु हनिवेගෙන්දාන एना तौबानुवे फाफाग मती देमि हुन्नकम गवान अमहेम्मे
bayan kurwa foni ibn qayyim rahimahullah ena ga ra'yu fasada wanaka ena kankamuga nimmu ena kankamuga de khiyalu ena ga ra'yu fasada fa wara yekkamuga wanaka mane ki ena ek kankamuga rangalu nimmu duniyawi gotun ukhrawi gotun fahun ene labaya manfa wane rangalu goggen ena nimma kan nenge ene ga nimmunta rangalenno පාපයාගේ දෙමිහොන්න මේකම ගන්න. ඒ ණය හුදු හී වේදාන වර රංගොල නිම්මුමකේ වර මොළ නිම්මුමකේ මිනිම්මන ඒ නමස් ඒ නිම්මුමක අල්ලාහ්ගේ තෞෆීක් නුලිවි ඒ නිම්මුන්ත ඒ රංගොල නිම්මුන්තකෙග්ග රංගොල නිම්මුන්තකෙක්කම ගන්න නුවානේ ඒන පාපයාගේ වරපොය පාපයාගේ දෙමිහොන්නකම ගන්න. ඒ පාපයාගේ අස ඒනගේ නිම්මුන්ත ෆසාද නුරංගොල නිම්මුන්ත නිම්මු මෙහෙම මෙයා ගුළුඟුර අනේ නුක්තා ඒ හග්ගුගේ මගු ඒන වංහනාව කංකමුග හග්ගා බාති රංගලාය නුරංගල ඒනේ වංහනාය ෆෞත් එහෙම අවුමන්න ෆෙන්නාර වර ගින පහර ෆාෆ කුර්මති දෙමිහු නමීහා තවබානවා මීහා නේග්ගානි කන්තක ෆායිෂ් කන්තක මුන්කරාත්තව අරාගම් ෆුන් නමීහාගේ රංගලාය නුරංගල හක්කායි බාතිලා මෙද ඒන දෙකේ මීසාන් ඉස්ලාම් දීනුගේ ශරයි මීසාන වර තෆාතුවා बड़ा कोबा मसले की ने हमारा फसे हम बुनफान ए मसले कम कुरान का बयान को फोन न कम कबस ए फाफे कम हदीस का सुन्नत का बयान को फोन न कम बस ए ना है पर आधा कम कबदा कोबा मसले तिमन नहीं तो के बस मीने बे को से कम कुरानी एने बे से कम कुरानी कोबा मसले ए ना वर आगुण बौरन वर कोल ए ना के ए ना ही कुरा को तो ඒන එහුරි හිම වර රංගල ගොතේ එකම කේනා ගෙවනි එකම ග හග්ගු වංහනායි රංගල ගොයි වංහනායි ෆයිවනි ඒ ෆාෆතෝග ඒන ගරකුම් ගසෝ ඒ ෆාෆේ ෆුර්තම කුරාරු අලගොන් මෙන් තෙරේග ඉන්සාන කුලවා ෂයිතාන ෆාෆේ මි කුරණි ඒන අය ෆාෆෙක්කම් විස්නා දිනුගේ බදලුග ඒ ෆාෆ කුරුම zීනෙතරි ඉතුරු ගොතෙන් ඒනෙන් හොදාදික් වසයන ලහුම් ෂයිතාන අමාල ෂයිතාන ඒන අමල්ක zීනෙතරි කොත්තේ කොම්මස්කාල බහනාය එනක නෆ්සුග මේ උෆද්දල් මා බොඩකම නූකමුග මස්සලේ කී ඛිලාෆ් මස්සලේ කමුග එවර මා බොඩ දිෆාව කුරා මෙහෙම බස් දුනියගේ බොලේ කමුග තවබාවුග මගදී බෙක්කමුග තිබෑගේ දි සුවාන එක්කම බයිෆාර එහෙන් උලේරුග ෆාවදස් කුරවේනක මදි අල්ලාහ් යෝගාවන්ත ඉලාහකම ඉලාහ උරියා ෆාවදේ කුස්සවාග ඒව මිකාන බෑවර එච්චීතන් එනේ සිකුණිය වද්දාගෙන් ඒනේ මග ඔලවාලාගෙන් ඒන් ලබ්වා මේ ෂයිතානා කම්කම් කුරෝ මසේ කර ekam eenaagi astu hagigi te dumoga hunna mi ekkum goanam ene engene mi shaytanaga malitakkan kimanna dekola hinge mundai malitak wena salameba ehema faawatakun tawbaanu we hunna mi haya haggoge magu wanhanawe haggoge magu rangala waadehwe fenige nudene eisobena hunnani hakko rangala neegi hiwa guttege gi terega kobaka haggan kobaka baatilak అది එකක්කම් බෙලුම් වෙ සේනායකන් එයා බොඩක මුහිම් වෙනුවේ එන ඕලේ ගොතක ඕලු මට්ට තම එහෙම්ම ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් තවබා අනුවා මීහාගේ ෆාෆමති දෙමිහොන්න මීහාගේ අනෙක් කමෙක්කම බයන් කරවා ෆනි ෆසාදුල් ඛල්බ් එනාගේ හිෆ් ෆසාද වේ හිෆ් ෆසාද වේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හිෆ් ෆසාදුන් ඒ මුලි ඉන්සාන ෆසාදුන් කමුග බයන් කරවා ෆන අලා වයින්න ෆිල් ජසදි මුද්ගතුන් إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إنسان أجا هشيكون غبي مسكولة الصلاح وجه إسلام وجه صلح الجسد كله إنسان أجا ملهارين ونكون رجل وإذا فسدت فسد الجسد كله فساد وجهه إنسان أجا ملهارين فساد ألا وهي القلب إنسان أجده إما ඉන්සාන ෆසාදෝමයි සලාහුම් බිනාය ෆාවා ගුණවලක ඉන්සානග හි එහි ෆසාද වෙදේ ෆාෆාග ඉන්සාන උලේකම් ගවාන තවබානුවේ ෆාෆාග ඉන්සාන උලේකම් ගවානම ඉන්සානග හි ෆසාද එයි ෆාෆාග ඉන්සාන උලේරෝ උලේ උලුම්ග සෝබම් හි ෆසාද වනි ඉන්සානග අස්තුමි හෂිගඩකි ෆාෆාග තෙරේග ඉස්තිමාල් වේ ෆාෆාග තෙරේග ගෙමිගෙන් උලෙන් අල්ලාහ් උෆද්දාවා ජිස්මෙන් නොම්මෙක් එවස් ආලත් ඒ මැෂින් එකම ගාවියස් දුව්වා එච්චකම ගාවියස් අදි කොම්ම එච්චකම ගාවියස් එච්චෙන් ඒ මක්සද කට්ටක උෆද්දේ මක්සද නෝන් එහෙන් කමෙක් ගෙච්ච බේනුම් කරම් පරාවියම් එච්ච ෆසාදවන වරව එච්ච හලාකුවන් වරව
එහෙම් බිම ඉන්සානාගේ මේ හසිගණ්ඩ කි හොරියා ගුණවන්තය කි ෆාරක් ගාවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හරාම් කුරේ කන්තත්තෝගා ඉස්තිමාල් කුරාක අල්ලාහ් දෙවවා ෆයික්සෙනුමි එහෙම අවගමන ෆෙන්නානේ ඒනාගේ ලොලුම් ෆාෆත කුරාකම් වජ්ජාම් ඒ ලොලුගේ ෆෙනුම් ෆසාද වෙද කම්ෆතුම් ෆාෆ කුරාකම් වජ්ජාම කම්ෆතුගේ අඩුව ෆසාද වෙද නූරියා ගුණවන්තකගේ හේනි ගොස් e huriya faafe gos midene insana gita e huriya echko insana gi fasadu e min izam insana hashigan ekko kharabuwe kilambuwe gunawantawga maseken hutti ege waagine ti gos insana ei duniyega e maqsada kattaka annabi maqsada khilafa duniye gole insana ekkum ga wegende faafaga insana waraku wegendiya isa pere gene ke nege duniyege timanna kurambe konkamaka nukurambe konkamaka ei insana gi fasada genda ei faafaga sa hamehemme insanaage nuba amal tawsobun ena tawbanu e horumuga sawbun enaage visnuma fikura khiyala enaage handan kuruma asar kure ei insana asle hunnam mijeni enaage visnuma khiyala fikuru allah subhanahu wa ta'ala zikru kurumuga heyokantatta kurumuga mashghul ko emes en gotaka algon ambarana afkuma gwana fasadaage asar faafaage asar sobun insanaage handuma kurmai echi daskurmai unganumuge ba ekko kharabu halaku wegende fasadaage so ei faafe ki insanaage nafsa warab burech tahammal kuran faafe ki insanaage nafsa warab burech tahammal kuran ehembe e buraka insanaage hashiganu huriya gunawanage ihsas kuranje enaage huriya gunawanek gaves harakat tawga borakan enen ihsas kurwene faafaga ena garakojjikam gawana e borakan ena faafaga sabun anna borakam ga aslu hagigi minbar enen ihsas kurwene ena tawbaum afau tawbaum enen tawbaum ge kuriga ena ufulum de boraya tam unagu tawbaum afau ge enen insana ge ena nafsa libun rahata hingama jom baawar zaman take timanna me heda kuri timanna ufula nuje ete baawar buratakek ga visnuma fikura khiyala gunawantaka tantana taduma risuma waanuwa gen deguma nidinawuma paadu hofenta fenuma din abadus duniye kurangole kantata hasil numa ena hitangara bebbada kanka numa memmengos baawar kantatake faatuge ena ulamun daruga aslu hagiyatuga ena ulamun dani ebbes kamen hasil no war baawar kambaduma hasuntage taammal kura insane gotuga ekamena hitum ena tawbanuwe heomaga nas ehuri duniya geene beenumwa kommaka hasil kurmattaka beenumwa lazzatu hasil kurmattaka duniya hodu mattaka hennames evvesich nulibi ena gumul haya ekko barbaduwe kharab wegende ena faafa in tawbanum gasaw hamehemme ibn qayyim rahimahullah vidala fawani faafa gasaw tawbanuwe na hurum gasaw wagutu bekar wegende algon terege emme bodu musibaten medumi hayatuge emme agbodu echki astu hayatuge hagigataki wagutu algon mege umraki wagutu e bekar gotuga hedako ebbeskala beenume duniye ukurawi hayatan nen adike tawumna gellum akantutuga wagutu hedakurun sobai faavatoga ena warakomak tawba nomak eneka nege eneka haya vekumdani kinekkas fenneruga khudu enage nafsave sivani wara busy wara mashghul fe enage rattenka rahmat ena nafsa khudu hivani timanna mi wara bura masekkatuga abadu wara muhimmu kantattake ga ule mi ekam hagigatuwa ekam gosobun enage nafsa faada akamage seneka nulwe ekam gosobun enage amile watana faada akamage nulwe enage deena faada akamage nulwe enage amidirenne faada akamage seneka nulwe ena hitun ena hunne wara boda mashghul ka agumanda fennane magumagu matiga kolokola duvva algon menge akun zuwanum des algon hiwana daayaruga waram muhimmu tanaka waran awad dareda enage mami ha ICU goyge enage marumat mamma mihar marwani entra annare bunime daahen komme fara gosda ekaw hame kola gos jone akambora mikolan enna magumati bay far mihiga ji mihiga saniya veda eko mihunna astu balala rohiwada den warab busy ko waram muhimu talagareda eko astu hage kom komme dogus eduvun ekolon eduvun mikolon eduvun mieta duvwa
engar dehar tingar tara fassar essaka halaku anessaka halaku enega so ekkar halaku anakkar halaku mihuge mudala gellundi kongomet amille nafsa koran jes kame sala kofe nonan enega amidirena denje hagges di venonan enega mamiha pulitagas gosse nonan bappu pulitagas gosse nonan ekaw kam barabara kommedo regana duwar ko ko dumunga namazaka daniki awa jamaa faradi jamaa kata magi ehin daniki heyokome faida daniki ama nafsam mi isnadani komme sarawa danch bekar insana haya ebbes kamen enega nafsas faida anu anakunas faida anu nuatan ehmena gellumegen dan kowado beenu hama ekani sawbaki kowad timage nafsu heyokon tattawga mashghul novima timage jismu heyokon tattawga mashghul novima biyanuga bekar kantattawga enega haya barbadu kharab gedani amenega hayat wagutoi enega hayatuga hakatei enega hashiganu gunamante beenu kurane kokos ebbes faidai enega jismabes enega mujtamabes enega ailag monu sevesmiye kanwa gotuga enega haya ved kurameda ei wagutu bekar kuru tawbanu muga sobum hewma gembo rojo no muga sob hama hemme insanu ammuko mujtamoga dirule mihunna meduga nafratu fedu bay mihu mujtamoga ulene ena danna hato rattessaka anuni evves guluma genega nonna agumatin kiriya mihe qararum ves hiwani ehen millatege mihe ehen jinsege mihe ins ena ya e jinsuge bayka muamala kura gotaka no magumati gule insanu sena muamala kura ena ya ekiga ena kura faafaga bawariwa mihun ei hamegeni enage awannoki avettennaki den baaki ule horiya mihun ei enage mamihaves ene bappakam gaves ene gaila mehkam gaves evves kala lobige evves kala akhwantakam ge gulumege enege nonna mulin ehem duniye gule mihen enewa mulin ehem duniye gule mihen enewa insanunna enege mujtama gule mihunna onnanje hinitum buma adikobato ehem mihunna ge ene feruni mas ei aharmen kala insanekkama aharmen akhekkama hinitum buma salangalan kolluma kamege ehiyeke ediluma ekala kames ehem miheka ves edene edumuge visnume ves nanna feruni ves urtmanas gehilum wan feruni birubanna ei ves paafaga so mihu insanunge mujtama ekeherifa emihuge nafsani gotu ek insanum ves dekeni emihonnaki adi aharmen me ule gota aharmen na eki gule wattafali ge bainune paafaga asar mujtama mihu ekeherifa tibu hamahem ibn qayyim rahimahullah idalwani faafaga asare tawbanu faafaga demihuma asare kei al wahshatu bayna al abdi wa bayna rabbih ni immen rakka terika alaya enaga rabba deterega wahshatu fedu maneki gulum genigen diu biretteyu emme rattei wanje emme gab wanje abo defraatike danda wanje faratike rabbukum gawe hindu rabba emes gulumen nona ei rabbu gowala gowalumuge sijabanu den e gowala taakassere nudan echen adoha kasere ben mennuwane qur'an adoha ka hadisen adoha ka bes ebbes zikru ko majliye daaka bes darusak daaka bes e waage dakka tara daaka sene ben mennuwane ebbes kala ekala imanuge gulume gene gitu kanona rabba ekko gulum kadibun ena gitu ba ebbes serege maqame deife nona Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurmakam alakam kurmakas ei faafa gasaruba ei emme mihage hi falogen daakam ballo enage hituga Allah subhanahu wa ta'ala ge zikrunen hitege falokan tibe fulun ihsas kurum hitege Allah ge zikru kuruge ilaha khushu etterge ilaha ruju unnen hitege andirikama falokan algon men ihsas kur kineto hiten unna e wahshatu enen ihsas kuren Allah subhanahu wa ta'ala duruga ilaha ge maga duruga ena faafatoga gebige molum ge saw hama egota midenne vikala heyokontattogu majlis taka daane wagute e goa ade evvesichen adu niveru hama noba kantattogu majlis taka wara forila barula hazirwa e waqta sene adive e istiharta sene fennan emihunna gulum sene onna uriya majlis taka barabar da kaneke naranya lavakenya dance kuranya emme kuriba ativen kume ekam heyokame kuranya nege muling ehen alamegga
එමෙ වගුත් හේද කරමෙදනි එමෙ හයා හේද එයි මිදෙන්නේ වහෂතුක සව හැමෙම ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ ඉදාලා ෆාවේ දුආ ඉජාබ කර බනාවෙගෙන්දේ यार मीन कोम्मे कमकी अलगोन में वाहक वेदकनी तौबा के फायदा है बेगोतु इब्न कय्यम रहमहुल्लाह विदालो ने मीन कोम्मे कमगे ईदिकोलो की तौबा के फायदा है मीन कोम्मे गेल्लु में ईदिकोलो हासिल वानी तौबा के सब तौबा वीमा दुआ अल्लाह इजाब करवा तौबा वीमा एनगे हितु वहशत फिलागस अल्लाह न गुळुगे ने बदे वेगिंदा तौबा नुवाको वज्जम फाफा गेना अल्लाह गुळुम केने गिंदा එහෙම දුආ ඉජාබ කරව මනාවෙගෙන්ද එන ෆාෆාගේ තෞබානුවේ දෙමි හුරුම් ගසො එෆෝ ඉදාලු වකස්වතුල් क़ල්බි ඉන්සානගේ හික් හරුවේදේ ඉද කුර්ආනුගේ හිතුගේ හරුකම් මිසාල ජස්සාෆනි හිලාග හරුකම් ෆදේ අද හිලාග හරුකම් මිසාල ජස්සර් බයෙන් හිලාග වරස් ඉන්සානුගේ හින් හරුවගෙන්දේ බයෙන් හිලාග ෆෙම්බසාදේ අල්ලාහ් බිරුවතේගෙන් වෙට්ටේ හිලුවේ සුරේ hila midenne hila ein fenganna hilaya allah birum vette hilaya kir qur'an ka hila ga wa bayan kor thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa efo eme ge hitta harwegen die hittan hila pade aw ashadd qaswati adi hile burus harukum ga evurus bodwegen wa inna min al hijarati lama yatafajjar minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' وإن منها لما يهبط من خشية الله هلاك تريغا اسوي مدنبي الله بيرم ويتچي ايم فني كونچي ඉබාවතු හිලතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තා බයන් කරවා එන්නමස් ඒවරවස් ඉන්සානගේ හි හරවෙගෙන් දෙ හිලාන ඉසාල ජස්වා එහින් හරුයි මතා එහිතන් අසරු කුරා එම්මෙ ආයතෙස් කුර්ආනු කිතෙන් වරක තර්ජමා කිස් නරකයා වාදකිස් ස්වර්ගයේ වාදකිස් මහෂර් වාදකිස් බර්සෝ වාදකිස් එහිතක අසරු කුරා එවස් එච්චින්නේ එහින්නමස් කීත කුර්ආන කී කුර්ආන් ෆර්බදෙක් මච්ච බාවාල විනම e farbada funufunegen dawar fotekkum ga bayan kura fer farbada funufun warus eenage hitak e qur'an kura asreno kiya ilawi mat emis wahagene kanude komme kame seena mille beenum wa gotaka warang aadage nazarakun exam dene dekke munde ei faafa gasar insana hin haru ama hin harukum ge terega insanun nameduge se aniyaveru මේක මුදලක ගෙල්ලු මෙදේක මීහක නෆ්ස අනියා කරාක මේක ජාන අනියා කරාක එවස් ජේල බලන්න එවස් කාලා රහමෙන් හම්දර්දියේ ඉන්සාන මෙදුව එමියක මුදලා මෙදුව එමියක ජානා මෙදුව එපද මියක නුහුන්නාන පාෆාක මිය වරකොජ්ජකම් ගවන් හැමෙම ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් පාෆාක දෙමිහුන්න තවබානවා මීහාගේ වාහක බයන් කරා විදාලා ෆවනි වමහ්කුල් බරකති ෆි රිස්කි වල් උම්රි ඒනාගේ කිවයින් ඒනාගේ රිස්කුග අදි ඒනාගේ උමුරුග බරකා කෙණිගෙන් දාක රිස්කස් නුලිබේ උමුරුගස් බරකා නුලිබේ ගෙල්ලිගෙන් දාකමුග පාෆාගේ සබ් අමෙන්න ව හිර්මානුල් ඉල්ම් අදි ඉල්මුන් ඒනා මහරූම් වාක ඉල්ම හොදා කියන බේර මෙන්නෝ උගෙනේක බේර කග්ගන් දස්කුරාක බේර මෙන්නෝ දීනුගේ හුකුම් ත උගෙනේක බේර මෙන්නෝ එයි හරාම් කම්කමුග දෙමිහුන්නම් බේනොම් මියක ශරීක තුමුන හරාම් හලාලු කලාලාක ඒ උගෙනේ කියන කොමෙන් බෙල්මනවා එබස්සේ උගෙනේක බෙල්මනවා ඒන උලේ ගොයින් ගයි රංගලොගේ ඒන ඒර හිතන් කරාගේ ගයි රංගලොගේ ඒන බේනුවා ගොයි අග්ගුගෙන් ඒන දකේකො ෆොතෙබ් බලාගම් ෆොතෝ ඔන්නගත කියවන්තරි වෙගෙන් ඒ වට්ට ෆාලේ ඕන්නානේ ෆාෆාග මිහ වරකොච්චකම් ගවාන ඒනාගේ නෆ්සෝ ඒනේ ගවා ගොන් ගයි ඒන ගවා නෆ්සෝගේ එදුන් ගයි ඒන රංගලොගෙක්කම ගේන දෙකේ කුරියදා हम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह विदावन व लिबासु ज़िल निकमतिकमगे लिबास लिवेकम लिबास मेग माने कोम्में एन दाफुन फेरा मेनो एकोम मी उस्लूब बल्लव निकमतिकमगे लिबाकी एनगे वशागे हुन्नेच एनु एनागे वशागे निकमतिकम वशा लेइफावना एकम एना हितुन एनगे वर गदमी वर इज्जतेरे मेको अस्लुगे एने वनी निकमतिकमगे फेरा मे गितरे නිකමෙතිකමගේ ලිබාහගේ තෙරේග නිවායපාවා මේ පදයින් ඒන එවනි ඒනග මචි නිකමෙතිකම් හුරියා ෆරාතකුම් වනි වශාලිෆ් හැමෙම අදාවත්තරින් කුරිමතීග ඒනේකි බලිකෂි මිහෙක්කම ගවා ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නස්රු දෙවා මේ වර්ගදවා එම තිමාගේ අදුමුන් කුරිමතීග ඒනාකි එබ්බස් කාලා කදරෙන් ඉහ්තිරාමන් මිහෙක්කම ගාවේ එමෙ කුරිමතීග බලිකෂි මිහෙක්කම ගලගෙන් දානේ faafaga ena demihunnakum gon hamehemme enage hig dati wegende
ضيق الصدر أبدس هدتي كم كتيريغا كمس كان هتامة كتيري كمس كان بيروري كم كتيريغا أين الدنيا يقولن جيفا أي مدن نبي هيتان أن وحشته كسبب أدي الدنيا كإنسان أين كرا معاملات تكسبب أبدس أين هنن جيني كمس كان بيروري كم كتيري ناما كم كتيري أمهم ابن قيم رحمه الله ودالوني توبة أنو فافتوغ دميهن نميهج أنك قلمكي الله سبحانه وتعالى هنا نبا إكورينج سمبا كن جسر بيانو دا ميهن ناكولك مدوري آغب بينك فافتو التوبة عنهم قصر الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت أي إناك هي فسادكو إناك وقت بيكار كرا إكورينج إناك فاكوربا إنا توبة عنهم دميهن فراك مغوان نماذ كرا ميكن ندنا قرآن كي ورا كلامه كأن ندنا مول مسدنا لينا خالمه එමිහුක මජ්ලිස් තක එනදා එමිහුක ගමක කොබත් එමිහුක ගමක එන වගුතා හය බේකාර කරුම් වියානුදා සල්ලාතක වියානුදා ෆාහිෂ් කන්තතෝගා වගුතු හෙලකෝ හමෙම් තූලුල් හම්මි වල් ගම් අදි කම්බොඩෝමයි හාස්සුමුගේ තෙරේගා දායිමේ ගොත දෙමියොරු අබොදස් හාස්සුමයි කම්බොඩෝ තෙරේගා හිද්දතිකමුගේ තෙරේගා ඔලෙ මෙදිවරවේ පාෆාගසෝ හමෙම් වදන්කුල් මঈෂා හේනාගේ දිරිවුලුම් දතිවගෙන්තේ මාලි ගොතුම්ස් එන දිරුල්මකේ දති දිරුල්මක බෑවරු බොඩති මුසීබාත් එකයි කන්තත්තරේ අබොදු සේනා උලන් ජීෆාවේ ඒනාගේ මි තවබානු මුගසො අමහෙම්මේ ගාගඩකම් බයි මානතිගේ වර කාරි මානතේ න විස්තුමා ෆිකුරා ඛියාලු ખરાබුවේ ගෙල්ලිගෙන්දේ තවබානු මුගසො අමහෙම්මේ ෆාෆාගේ සෝබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගමතින් ගාෆිලුවේ zikr කුරුමුගේනා එක්කිබාවෙගෙන්දේ أما هم ابن القيم رحمه الله بدالوني نركاغا اينا عندهم مقامك اينا وشيلي گنده فافتكن توبارهم گسوب افو بدالوني واضداد هذه تتولد عن الطاعه ميوريا كما گيديكول دامي كيادي هوريا كما گيديكول حاصل وگنده اينا الله سبحانه وتعالى امري كيمن تريوه هيو عمل كرم گسوب मास्टर और कौन में दुनिया के मेरे फ्रेंड नमंदा मंजर तक बलाला पिया ए हुरिया का में हकीकत की हम हकीकत का से में फाफत का दौड़ लगे हेवकन तक का बीरट्टे वे उड़े तक अलग मंडा एहसास करे बा और मसलत अलग में नफ्सानी तबार मसलत अलग में तेरे लिबे इच्छे को नुफुदुमा दति को उलन जुमा एब्बे कनब्बे का अदावत तरुमा नफरतुमा तड़ाफुमा हुरिया का मकी वसमा अल्लाह गमगा अलगोन में दुरुई अलगोन में तेरे जेवरी बलावरी कमा मुसीबत मसवागियत कंबड़ो आसु माध्यत मिया गो सुसु निकम के तेरे अलगोन में अबदस उलन जीफा अम्बवनी मिदन नवी फाफतो का मिया गरक मुसब तो बद इज्जत रहो तौबा के कबूल कुरुम का अलामत का अलगोन में वाहदक में दायरो का अलगोन में तेरे बिस्मी कुरिन देने वे कशवरन वे अलगोन में तौबा का अल्लाह कबूल कुरबिका अदि अलगोन में तौबा म फोगावस अलगोन में हितुका बिरवतिका एबोए तौबा गबो नुकुरम फान ए बिरवतिका ओतुं ए इल्मोर विदाळवा गोतुगा तौबा कबूल कुरब्वा कमुगे अलामाते गोत अलगोन बेलेविदा एक यगीन निबस ए उम्मीदक ए बिर ओन्नन जेहेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक अलगोन में की बैन ए तौबा कबूल नुकुरब कमुगे बिरु ඒ එබිරකී තවබා කබූල් නුකරපා කමගාන අලගොන් මන් කුල ෆාෆාගේ සසාය ඛියාමත් දෝ කුරිමතිලාන් ජහිදානකමගේ බිරු අලගොන් මන් අබදු සිතුගා මෙන්න දුනියේ ගස් අද උඛරවි හයාතුගා වස් අලගොන් මන් ඉෆාවතකුන් තවබා වියස් එකන් අල්ලාහ් කබූල් නුකරපා එයින් කුම්මස් කාලා සුම්පාකම දුනියේ ගස් උඛරවි හයාතුගා වස් ලාගෙම් ෆානකමගේ බිරු අලගොන් මන් දුනියේ ගහයා වේත් කරන් ජේ හැම එයායක ඒ තවබා අල්ලාහ් කබූල් කරපවානේ कामुगे हे उम्मीदा एको अलगोन में दुनिया इति बंचे ए अलगोन में फावे कुफा तौबाय वदन हिसाब फिरिंग अलगोन में सिकुनिंगे ति फुहला बियाम ए वर नुरक्का कम कम वेगंता ए इंसान हिसाब फिरिंग एने अबांकल दिबुनी कमुगा एना देखेने तिमन्नगे दें एब्बस्काल कुफा वेनो तिमन्नगे मगो एक्को तनोसे ओळुनिये ए मेकिसो गेने फाडगे बोडाकमे एनगे अमलतोगे मोळकमे एने नफ्संगे बय ihsas करे अल्लाह ताला का हदरतुगा निकमति मुग बदलुगा ඒනාය ඒක ඉදිකොළ බෙහසස් කරවේ මිදන්නේ ගොත දෙක එකම ගවාන එම් වීම ඒ බිරුවතික ගොන්න ජේරි කීතු කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා ෆන් ඉන්නමා යතකබ්බලු අල්ලාහ්
minal muttaqin Allahu qabul kurabakun kasori taqwa warin kiban taqwa warna kabudus birwatu khushu' atteriwe tibeme hamemme kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala imana bayan kurabwa wahi kurafani inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin iman gahul warin wa suwaruge gahul warin kam wa bayan kurafani timammen ebame bas Qur'an ga hikayat egot nakul Qur'an suwaruge gahul warin mifadem bunane inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin aharmen duniyega aharmen ahulwarin gaatuga birwati kamaya kolum bayekkamuga aharmen bimu mushfiqin mane ki ukhrawi hayatuga duniyega istimammen kula kamakamadu timanne men lagem faane musibataka azabaka med kambodo vati bayekkamuga aharmen duniyega tibimu e kambodo ma birwati kama khushu'etterika otima ege sazae gotan ege sawabu gotuga Allah qala wafani famanna Allahu alaina wa waqana adhabas samum din Allah timamme gamacca deenati wodigen fallwantare wodigen timammenna me veendeni uqubatu Allah salama kurbi ei uqubataka ameduga algon kambodu birode fatibima Allah ekamu algon amakante ema duniyawe gotum algon balalikam gavis miyako eenaya kurimat vedana nurakkalakas tayyar wegen ege biruga ena hunnakom vejjiyam abod seenage sikundi hunna neechum salame umuga vishnu ennund abod seenchegu salamu umuga vishnu ena hunna ne ena gabulu kure nurakkala kurmatlan jeidan nekamogo waki saabgerege den timanne miga ituraka nurakkal nete ena gabulu kufiya ebbeska rakka derko fiewal sernala enga mena ehori god daani kure e gutta kulli kangas ena hiwes nupur alate gutta e nurakkala na kurmatlan je embima e birwatikama khushu' etterikan algon men hituga onnan jeene Allah subhanahu wa ta'ala algon men kibayin ekanka qabul nukurba faanakam ge biru hama henname ekalaga rahmat algon men qura ummedu segiterega onnan je Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu vidalwe law a'lamu anna Allah taqabbala minni hasanatan wahidatan timan kalega faana enge wada gannawa anama kashorwanam Allah subhanahu wa ta'ala tiban kalege faanugo farab pulum emme heyokam bes qabul kurabika tiban kalege faana kashor wada ganno anama tiban kalege faanu den duniyega kurumuge beerimunnete marat tiban kalege faana idi wada gatim gendawas em algon men duniyega tibum me ummid kurani faharegga algon men hayatuga me kurawunu kuriige dostawga kurawunu ebbeskame gabu nukuri oidaneti algon men masek kurum ummid me kurani rangala gabul kurave zaatuga amal kuraveto mieduwas madamas adi edduwas masek kurumuga vishnu me onanje ei amalu gabul kurave deken yagin vejjam algon me awa duniya dokoma dara ummid kuram ekamuga ifada amalege yagin kannetima algon men ummidaki miedunu kurave ojja madamawas parek algon men rangalo amal kurumuga fursat dibidane hema egota e ummidu algon men duniyega gina duwa kurumuga ummid me kuranje ei kombe kolnate ei Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ei duniyege hunnawaniku suwaruge libene kamuge khabar nabiy sallallahu alaihi wasallam devwa fa bebe kar algon menna heyamal ko fa algon menna hewa kahala algon menge heyamal Allah qabul kurabbi hema ihsan ferin algon menna ebiskara birennet emeje ei war nurakka teri kame algon menge kurmetlani e amaka lebijikam wala Aisha radhiyallahu anha farapun riwayat faave nabiy sallallahu alaihi wasallam bikamalu ekamana vidaloi timan eddo nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga suwalu kurvime kitu qur'anuge mi ayata be suratu al mu'minun ge first swanai mi ayata be modu suwalu kur kubat ayatul murad mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala angah mani walladheena yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila ebamihuni Allah subhanahu wa ta'ala ebamuna devwa famudalum hedako sadagakko Allah mawga ekankan qurban kurma foga biru emihunge hitta birode fatibe mihun Aisha vidale tiban kamana suwalu kurabime emihun kom birenge yot koba biruga waake emihun Allah devechku hedako fadan kom biretto astaki hedako fa kurmennut ekamana vidale tiban dennema Allah rasulai ahumul ladina yashrabuna al khamra wa yasriquna emihun naki raboy wakkamkom ulun mihungayye ekama biru gannange mihun ege ukobasa kam lagam faane e biru hoyye mitaga qur'an Allah taala ango afwan e birigge wa goti
نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي قال لا يا بنت الصديق حديث كربني صديق داري كمناوي فارغا سهن نونه عائشة مخاطب حديث كربني فارغا سهن نونه ولكنهم الذين يصومون اينكم كبامنك روديفا ويصلون نمازكم ويتصدقون صدقاكم وهم يخافون الا يقبل منهم من ابس كمن بامهم كبان قبول كربا فنودانتي بيرغن ميون نمازكم روديفا زكات دي اجو هيكنت تكرما ايكوغاوس الله سبحانه وتعالى ان ابس عمل قبول نكربا فانتي قبول نكرو مانك الغون من إله قبول كربا درجة تقوى وركما إخلاص وركما إنكم نكريو إدانتي ألغون من جنة بيرك بارجالس وكم كزينكم ميو حقوت أراغم فاميهم بيرو واحد كنونه كمان هيوكن تتكفام هيوكن تتقبول نكربا فانتي أون بيرو بيرك يا جيك آية الله سبحانه وتعالى نقولي والذين يؤتون ما آتوا من كورين كي آية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إبامهم الله تعالى حضرت إبو رجوع وارميهم إبامهم كيفهوغا أي رجوع واردوغا إبامهم عملوا تقبل نكر إدانة من بيروغن دين إبامهم سيفا بيان كرباني أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إبامهم هيكون تتوغا أوسراغن نبيهم أي إينا كريفا أكنت فوديجكم غينا دكنا إتورا كدعينا إنتي إتورا كلا كنولة ألغون من هودن دي إتشك ألغون من ليبيجكم قبول كوفي أنده إتورا هودا كنولة إيسا وليمون إينا كندي بالي دي فريج إن ألغ فري غوني فريج موني تيمانة فريج نعم إتورا هودا كنولة إكامكو إميهونge كوري عملتك أكو سكلا إين إبس إتشكي قبول كوريفا وإتشكم غنودا لكم غبير وتيما هيوكم غكمكم أوسرا غنا تيفنا කොම්මකම කිතම කුඩේස් බොඩස් හේකම වොජ්ජා එච්චෙන් ආසිර කුරුමට්ටක අවස්සරා ගන්නාති වෙන්නානේ බෑමියොන් එයි කුරින් කුෆාවා එබ්බ සමලේ කබූල් නුකුරමුගේ බිරු එබෑමියොන් හිතවා ඔන්නාති එයි තක්වා වරින් ගොතකේ එයි ඊමාන වහුල් වරින්ගේ ගොත ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් මවුදු විදාල ෆාවනි අස්-සුනූබ තුන්කිසුල් ඊමාන ෆාෆාගේ සවුන් මීහාගේ ඊමාන් ක මුනිවෙගෙන්දේ فإذا تاب العبد أحبه الله وإن توبة وجب الله وإن ذاك لوبو دغنوار وقد ترتفع درجته بالتوبة فهروا إنك التوبة كسوم إنك توبة كسوم هم يقين مسنا درجة الله تعالى وفلوان كوري كل درجة ورمامتي مقامك الله وفلوان فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار التوبة يفوق إنسان لكن جيبه متى بيان كورا فوني إذا مياك مثالك سعيد بن جبير بدال فافدين إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار ميها هي عملكم إنا نرك بدي كيف قلت أنا كونس بيان كورا إن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة ميها هي عملكم عملك السبب إنا نرك بدي أدي ميها نبأ عملكم نبأ عملك سوبن إنا سورجة بد كيف كنتوا هم بني هي عملكم إيه سوبن إنا نركة نبأ عملكم إيه سوبن إنا سورجة ميدالو بني وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها إيه إنا هي عملكم إنا كسيكون ديك دعيت وارب بورا وارب باور هي عملكم رأيتكم إنا قبولكم يبون حج سجّان बराबर फसोद नमाज को ज़कात इसमें पर पैसा दी अब तिबन नगदे गुन्ना वर बार हेकोन तके गुन्ना ने एतीने फेने नबस हेकोन त हेकोम को तो एने कबूल करे हिसाब करी एक बच्चा अल्लाह है नरके बद्द कबूल न करम ए नग सिकुंडी ए बोडो एच्चे के बद्दे को बाद बोडो एच्चे अलगोन में मुले आयात को सजदा के बस आव बनका एबस के करम कम गनवा دم بدار ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منا نبأ عمل تنجنا سيكون إيه غورة ميك متشنجنا بيرو تيجي خشوع التربية الله التوبة ويما إفافة فسواب إفافة أمبرك ثواب دبا في النار إيه سورة كين الله سبحانه وتعالى مينه سورة كدي كوجة كسبوت فاف ورے میں ایک بچے کو بیرو ودیکا ایک سو فافوس ودنے میں اللہ فافوس سور ودے انے می ایو کن تکبا اینا قبول نکر اینا فافے مرکم اینا پھر اینا گہو مال دیکھنے ایک اللہ تعالی چ قبول نکر ایم ای ہیتوگا
eche gabul nukurubbafaane kamuge birwatika neti ena kuffawar he amal tum ene faida nukuri ane miha nuba amal kurawunas ena gituga birwatika odative ena fa musso denneim allah ena suwargo eddevi en uba amal taka tawba labba e he amal taka badal kurwa e birwatika ngai algon mege onnan jehene amal loba dizetre ahon kit nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fe suwarge emme fahum wadwe mihai naraka emme fahum nikunna mehaga waga mi mawduga tafad hadis ta waridun asaitere en halate abu dhar radiyallahu anhu vidalone inni la a'lamu akhir ahli aljannati dukhulan aljannati man kallega faana engivada gannawe suwarge emme fahum wannamiya wa akhir ahli an-nar khurujan minha adi naraka emme fahum nikunna mihage halatu rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah enedi qiyamat do allah taala hadrat ken hadir kurevi fayuqalu bunwen aridu alayhi sighara dhunubihi ena kurmach mushalashe ena kuffa kudifabat warfa anhu kibaraha adi bodedi fabat ena faradu fara kurash ameken kudifa ena kurmach mushalashe فتورض عليه صغار ذنوبه دينا كودي فافت دينا كورما تشموشيله فيقال ادينا ابن عملت يوم كذا وكذا كذا اين دوهه كذا ميوني فافه كوريمنو كودي فافت واكينا ميكياده وعملت يوم كذا وكذا وكذا من بس ميوني دوهه ميوني فافه كوريمنو هيش اين هوريا چدان فيقول نعم ان دنوان آيكه تبندتي فافت بني كوري الله تعالى حضرت لا يستطيع أن ينكر إناك إنكار كورين بس مغنّت ليه فاورين هذا مسر هوريات إكم إنك سيكونيغا إهن إتشيتا كيبول وهو مشفق من كبار ذنوبه إن كمبودو غوري كونغمغات بودة دفاعة كامل إن كوري فير بودة دفاعة كامل إن هيدوغا بيروت كما إن كمبودو وني كودفاعة كادي مهار ميري ميبلي سيرن سلام وقت أدي كوا بودة ديت den annan guri bodati pavata kamadu gena kamboduwan den allah subhanahu wa taala ehna me ifavata mushaidane ti kambodu ekama abirwati kama kene mun fayqalu ele bunave fayqalahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasana tiba kufawa kudi favata udre komme faafege maqama ve heyokam allah la adab wal heyokam ene gitu abirwati فيقول رب نين ايغوتا الله تعالى يكن ايغوتا كودبيم معنی كومه كوديفافيكا ايبرك اينن مقامكن هيوك الله نبم فتويما اين دمبرني دنوني يا رب اي رب قد عملت اشياء لا اراها ها هنا تيمن ادي وجه ميتا نوفن كنتك اسكوف معنی بودي فافتك تيمن وجه اين اوا كيمني كيويك كوديفافتك لංගවාම කොම්මෙච්චක එච්ච ලාදෙන් වෙරීමා dem miharenge mihar den guri ichis mitara gennam weekang er evesech libeda ken din era dannawani arab timannage butte faabatak adi mitara nufennech e coach ekang e bodi faabatawa din me abu dhar widawan walaqad ra'aytu rasul allah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu timan dekewadaga dime mi hisaban hadis kuraba fa nabiy sallallahu alaihi wasallam ke legfan ke koluge dappulu feni jo madan hinwarna kuraba mi ga balla mi nukta ko bad ena gituga bodati faafataka ameduge biruwetikama khushu etterika ege sobun allah subhanahu wa taala ene faava pussawa soru beddei maaf kuraba ekama timanna gunnane hewkantatte ebiska biren ekkum gaanam allah taala hadratuge wara aada kama war nuba kama ko begenda ibn qayyim rahimahullah vidalwani mitaga enaya heyokantata badal begenda ate sayyat bil hasanat heyokantata nuba kantata ko badaloga heyokantata libetam feruni maden ena bodit faafuto waagabon e itura anekkas e faafa ge badaloga ves heyokantata allah subhanahu wa taala ene devfan den mes nukta eki kana mushfiqan ena huri etekecha meduga ituga biruwetikam go so allah subhanahu wa taala ene فاهم السوا ekam ge jaza minbar kotif e loba dizzetere ho algon men faafaang tawba wa mihege alamat ka be duwa dakkaruge emme faalukom bada alamat ka mita mi faaha ko dediye madai ena ge amal islah hewgotuga
kurig ena faait haya beed kuram feshu adi ena faafat kam kurig faafat kam dena birwatu ein kamaka musibaten asanati abodo sekamuga ena kamboduwe haswe huru egotu gena kurig dam kara hakam gawan meg manek Allah subhanahu wa taala ena ge tawba ena kabul kora din algol mes kabul kurun jai ge dei insanu ku faafa kurig se ge manek ena rasul be kala ka nabi be kala ka wanino manek insana bima adi tawba wa foges ama faafa kurawmuge fursatu ei ihtimal onnane ne insana faafa ku ban tawba wa foges kuri faafa sanaka ene kurawida ekhaw ko sanaka wasama tawba wach ehme qudsi hadith ge Allah subhanahu wa taala angwafani alok Allah taala alok faafa kofikamuga ena bunani Allahumma ighfir li dhanbi alok ber raskala ko miala ga faafa uswande em bunim Allah subhanahu wa taala wahi qurbane أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب تيمان إله على إنجيل إنه كلك وديك باق فافا एक अजाब दे वहाँ महिम में ए फाफा तौबा बीमा तौबा फाफुस्सा कलक वोडी बा अल्लाह फाफुस्सा हम एगो त आलगोन में तौबा एक अनकास कुरिय हेकम गदिया मिरात कुरबी आलगोन में हया बाजोरे गिंदान هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته